Konje labo bantu laba ibona laba basibuyisele emva bama proposal. Uthe icathulo ufuna senze njani? Yeah right Nongalo into engiyohlezi ngiyibonga kuAyanda Msweli Foundation ukuthi uqhabuke nale concept yokukhombisa ukuthi njobe icathulo ziwu340 iphaya ezinye ziwu410 angidingi ukuthi ngiyokwenza iproposal ngicele imali mina kufanele ngicela abantu so la ku TikTok ngithe mangibuka ama followers ekhula inhliziyo yami yathi no mhlawumbe khona into uNkulunkulu ayikhombisa mina iplatform le ake ngikhulume nalabo abantu ngaleso sikhathi benginama followers awu69000 ngithi kubantu abawu60 ngiphoqa kwaMsweli maningi ngalo Ayanda Msweli Foundation ama followers ngithi Nongalo abantu abawu69000 uma bengafaka 1 rand each singathola u69000 rand namhlanje siwuthathe siye kaThafisi siyothenga icathulo eziningi sibuye sihambe isingene izikole but ngoba abantu ngeke bakwazi ukufaka o1 rand ngakhuluma nabantu ka TikTok ngathi bafowethu ngiyacela ongaba nobuntu nothando nokuthemba obvious ozongithemba ngoba sazana afaka u10 rand 20 rand 50 rand nansi account yami 10 rand 20 rand 50 rand hey abantu Nongalo into abayenzayo sisokuqala wafaka imali ngaphezulu kwe1000 owesibili wafaka ngathi mntu kwenzakalani bafaka in a week ngayibona ngihamba ngiyothenga amaphaya u13 amaThafisi ngabuya ngolesithathu lo lesiphuma kulo njengoba kuyisonto bengihlanganisa 2 weeks ngiqalile ngaba namaphaya u36 namuhla njengoba sikhuluma ku Sunday mhla ka3 namhlanje amaphaya u49 Africa my continent Africa my home yini 50 rand 10 rand 20 rand babantu ngoba ngiyikopele kuAyanda Msweli Foundation ukuthi no man kanti lento ngeke isihlule and ayisihluli so ngiyayibika lento Nongalo ngiyayixoxa ukuthi okunye kwakho ukubonga kuwena futhi ukubonga kufanele ngabe kwenziwa iSouth Africa yonke ngoba usikhombisile ubuntu ukuthi ubuntu abengeke benze umuntu oyedwa kudingeka bonke abantu basondele bafake abantu Nongalo into abayenzayo icathulo and okunye ngenze show ukuthi ngithenga amaThafisi ngifuna ukuthenga iThafisi ngoba imali yabantu okungenani ngamane ngingafiki hundreds kodwa kube ukuthi ngithenge ubest ngoba angisifuni lesicathulo engizosithenga ngoJune sesixabukile ngoba inhliziyo yami kule yangane ezohamba ngoJanuary esikoleni ngeinyawo umzali uthola ukuthi lento ibhlungu kodwa ayikho into angayenza and lento igcina igqilaza ingqondo yengane ibone ngathi yona ayiphasi nothisha bangabiza umzali bethu uyasalela ezifundweni kanti ingane ingqondo igqilazekile njalo mingene emagcekeni esikole kunombuzo othi mina kanti yini ngihluke kulaba so sizama lokho ngeke sibaqede abantu 100 awulutho bathi abelungu tip of an iceberg kodwa isifiso sami esiyimfihlo kwamanje ukuthi ngiyafisa ukuthi mawuphela lo 100 nginyuse Nongalo and emhlizweni yami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngithi ngilontsha i1 million pairs of school shoes umgodo ongagcwali oyothi njalo umuntu mayenoshintsho namanje ku December bengicela abantu lapha ku TikTok ngithi uma usiyothengela izingane zakho uChristmas makusala thenga iphia lecathulo ufake ebhuthini sizohlangana ngelinye ilanga unginike because abanye obvious abakholelwa ukukhipheni imali njengabanye bakhona abanginika amaphaya icathulo ngiyakumukela lokho ngoba vele kube sisindawonye ngabe ngithatha wona but imali yenza kube lula ngoba ngiyaba so yilokho Nongalo mfowethu mina awamaningi angingawasho uyabona ngiyakwazi ukuya esikoleni ngihamba ngeenyawo ngiyakwazi ukuya esikoleni icathulo soseyitshekile sezadleka kusekho lutho sekushuka lokho ngaphansi akusekho isoli kwakunesoli esicathulweni kodwa sekuyile nyama eyesithende isicathulo uphuma lolu cingo lapha uluphuma uhamba ngiyayazi leyo ngiyayazi utho ukuthi uyafika esikoleni inhlabathi igcwele la ngaphakathi utho ukuthi mawusuhamba akithi base sidabukile lapho sidabuke kuhlukene ngoba sidabukile lesidabukile usuku sakwazi ukuhamba uyabona mawusuhamba uthi khona ungezukhubeka so mfowethu nginawe angifuni ukubleja mina ngifuna ukuyikhuluma mase ngiyilethile ezami angifuni ukubleja ngizoletha ezami ezisho ukuthi lento ngiyayi-endorse ezisho ukuthi lento ngiyayisupport engisho ukuthi lento noma ngasiphi isikhathi nami ngizobe ngihambe ngiyokhuleka lapha ebhaketini ngibe ngicela ukuthi makushort nasa sifake ngapha ecathulweni kusamile iproject ushintsho sala kwiproject ade siyenza ngibuye ngibambe ngapha sifake ngapha angifuni ukupledge kodwa sengilethile icathulo ngizobe ngilethile ngithi nakusengiya-endorsa ke manje sengifaka mina phakathi ngoba into yenziwa ngenhliziyo emnene iqiniso iyezwakala emphakathini
yes ukhumbule lokho nje ukuthi ubuntu ubuqotho hlonipho umphako ongaboli abantu bayakuzwa mawukhuluma iqiniso bakuzwa mawuqamba amanga abantu laba bakaNkulunkulu angizukupledge ke mfowethu bafowethu nodadewethu asupport le project mina nami ngiyofaka amasokisi manje ngwakhuphule ngiwabekela bese ngiyaletha ngoba Nongala ngiyabonga baba Thank you. ngiyabonga kakhulu Linda Mfekayi ku TikTok Linda Mfekayi ku Facebook uMfekayi TV ku YouTube ofuna ukusondela bafowethu kulula lapha khona yonke imininingwane ama account details mawufuna ukuyithenga izicathulo uyayithenga uyifake ephepha zifike kumina bolo okubalekile ukuthi nje sihlanganisele 100 ayikho into ezosijabulisa ngoJanuary njengokubona ama smiles ebusweni balezi ayingane nakomabazo bejabulela ukuthi nami yami ingane izo esikoleni ngecathulo mhlambe ke umuntu noma ngizophuthuma ngakashaya uJanuary ngilethe bese kuthi ke okwesibili mase sihambisa nami ngibe ingxenye sikhethe nami ngibe ingxenye la sibe sihambisa khona Nongala ngiyabonga siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga thank you